Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. आयतारा जाल्ल्या ताळगांव आनी लोटलेच्या ग्रामसभेत राज्यभास कायद्यांत रोमी लिपीक समान दर्जो दिवपा विशीं थाराव घेतला. कोंकणी ग्लोबल फंड आयज आमी लोटले ग्रामसभान थाराव घेतला. गोंय राजभास कायद्यान रोमी लिपीक एक स्टेटस दिवप. देवनागरीक आमी आमची ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून मानून घेतली आनी सहभास म्हणून मराठीकूय दिली. तशेंच आमी विसरले आमचे रोमी लिपीक आमी फाटीं दवरली. जायती आमची मासिकां, आमची मिसां, आमचे तियात्र, आमची कांतारां, आमचे मांडे सगळे रोमी लिपीन जातात. तरी आसतना आमी थोडेशे मायनॉरिटीज कोंकणी रोमी उलोवपी आसात तांकां आमी फाटीं दवरून आमी फकत देवनागरीच्या फाटल्यान आमी तेंको दितात, गोवोरमेंटाक तेंको दितात म्हूण आमी हें रेजोल्युशन घेवन आमी मायनॉरिटी सेल, लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी सेल न्यू दिल्ली हाका आमी धाडटले आणि त्यांची मान्यता घेतली. I've already given a letter to the Panchayat regarding the resolution that proposed to be passed, and I'll read it. Okay? We the villagers of Talegaon hereby resolve the Konkani, the Roman script or Romi Konkani is both the language and script used by the minority Catholic population in Goa, as well as by a section of the rest of the population in Goa as well. But it did not find mention in the official language act which referred to Konkani in the Nagari script. It is therefore necessary to rectify this, and hence we seek that Romi Konkani be given its due recognition by the state in Goa and be granted official status in the official language act. We are with the people. ऑलरेडी आम्ही रेझोल्युशन घेतलेले Romi and Devanagari रोमी कोंकणी आणि देवनागरी हे दोन्ही बरोबर इक्वल स्टेटसा खातीर आम्ही रेझोल्युशन आता रिझॉल्व केला. घेतलं. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.